Sangin desa manut pira sedene nape Sangin desa manut pira sedene nape Tikunya pamakana Terima sulukurat kavita yabona Terima manut pira Probu Yesu lutumte sanak ko jawab Yesu mara Isuar sarrawe lagi katabun anjoma Romeo Baro de Adoma इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया समरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को सपना हुआ
बलिदान करके जलाओ। यही तुम्हारी आखिरी सेवा है। इस संसार के त्रास ना मानो, परंतु तुम्हारे मान के नया हो, जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और शक्ति और शिक्षा अनुभव से मालूम करते रहो। ईश्वराया कथा प्रेम और अवनमा। आमेन। Dalam koya lelpa dan batian mit mamai tu wana helai jugia kau kana kan long bei seile kan long thir to aburen mandir secretary manotan sunska hebro untuk koya tetap melalui oleh sisi dari Israel sarha arman kota artihin nonde abu sanam boleh kami serago bawa sanam kogi insai Tuhan Yesus Mesias tulen itu teh Zuhar ke sang tenoi abu koyok korre nindalin tihin hek setel kana abu dan manoten pira menkabu sinot koi executive secretary कार्यकारी सचिव और साथ अबुरे फिर सेक्रेटरी क्षेत्रीय सचिव साथ अबुरे कैमरामैन लोवा विशेष कार्यक्रम को साथ नोडे अबुर्तिना मिशनरी को बिना को मानवतान पास्टर के जतो को की इंसाइट होय आर होदोराते जोहार के अति मोय समय मन हफ्ते सुरो बायदान di sarau gitu कोई जोनते गिरजा एवं लगी सिहाई मरांती मंदिर कमिटी मेंबर उन दलावया Siri Korea 105 riya artali do kali berhawa dalam mana Prabhu gun mana harai punya untuk nyuntung doa yang tanya Yesus putalare punya kamiku badai ujui taipe akhirinya pe sarau itu seremdo Korea mandir seremdo untuk Korea
adi sarhau pokaria bandir serindot puna sai pol sai ta teka pokaria sai pol te ania kelaya an ia sinabrin pom kuin kan program te ngai koi moin sai pol an rot ni ya kalau dari di todo report सुनेंगे रिपोर्ट बिना के लिए रेंसी तंगरो बोया बोलते लोया ku sering kata do olo ido sikria soren kana ini do di padai ini do pola mandere ini do kita adi naya kana na serindo adi sakau tu da saya pol te harus sa so cia ka anma ni ron puak ani ya tu na program ande do la azai pol an ron nei do ti fiat kan an ron puak tau del khop maya an chunga ko lo thu kan soya tin program ko ti lu le zualin kan sia ani Pathian không ai nãy ông quên na logo tập mấy cảnh sao bùn rây tập achaka kan lâu thir to kan lâu in was sai ve te Pathian in a ho tin na min ho tira ren doctor ke nam lo suala lai khoda missionary retreating meron ne puido ti thiat khan lai kan ko thana hian local se kan dur le maya Jharkhand mission field chu wa hian in khom na tur ko khan hi thatem tak Pathian zara om ve a chu ti chung chuan ke ni ko khan juvia pastor biara juvia station ko khan den ron to hi kan lom tak mewa hi nei kan field secretary ani po hi program ama em maya chu ti chung chuan me ron troi o min kan khom te min ron fruai sakak wela hian kan ti pui sui le in kan thria ni soyang khan putlu ate dinte ite ron tel bo kan lo le maya dinte ite pichu mi ko lo bia wa lai kuna an thei na zong song an lo so cho be to na mun kha ani a an lu te bo le be in kan ri ani joto khon ka hare mos saboye makawat bun sorak sarhau ku taima Tihin na pura manutan pera Reverend Dr. Kela Lom Zuala Ama adik hatos semoyre Jugia Pastor Sarkil Saisun Mandir Jugia Mandir Girja Songge Dahya Adik Raskale Bujaweda Apure pera do ETC Parha Moktere Aleren lecturer kanai Ona yete in o Sarben katele Bohoy Maya Nuido Pastor Sada kate adi soros hor kanai isor sewa hor adi sab lagi adi soros kami hor kanai nongkani bun niam tari akadi bun onate adi bun bagan kia arho apuren chairman apuren field secretary Reverend Dr. Sila Tanzara Cetan Reho sarha kathabun himay kanam Nia program contoh lagi te adi kurumutuy kadia ampo sekretariat akante adi raska gile Bujaweda juga Pastor Sakil Pitiri Ren missionary ko Cetan Reho adi sarhau le emaku kana mandir niel huyukan tabuna enho adi mos bun hek seter dare akada arho Bukharia mandir ren member ku apea kirja ora sin kate bun seter akada ar sirin dol pe sapraw kana onate adi raskale buddha keda nia program lagi te juga mandir ren member ku sapraw do adi sarhau gia jotomo te ku guru mutu kada aku saprau kana tihin apuren i siri
adi sarhawan ku bucameda report em lahare nito in introduction ni ema report te biar report tak te kwain introduction te pohan deta ila imani biar lama trangin ila kami kuante introduction jolo chuan chairman kota sela kan soya khan pokaria pokrate anin pe na ro buya biak in kharin program ro in thainan aro ko chawa chunga kanlong tak mewa in missionary te kan biak chunga pokraten kol nei chup kan nei a chuti chuan kan pokraten kol te kan sanin helai kuna program poi mo tak mai ngai poi mo in kan kal khoma mani sen soa kan lokal khom hi in chunga kan lom tak zetani ti chuan chukia ko kan chunga ko lo thu kan soya helai muna hian kan es aro in khom don ti hriat kha phure emel zava in phurla ni inge kan lo tiang tia choi pui nge te kha duwa khan tu kin lama te committee member chin choi te kil puya in chumi bia chu he han hoi vela apa thi ku thin ka he lo em ta wo me ya te ka he member te an phurla ma ani pe na wa ka ni ha ni ta tap mai rom kan han ya chào bel ko hi ku lo wa sin ta tho mo dan kangin lai te ni cho ko e mi lo in khan chu da ko cho ko kan e lo lai kangin ta tho ba lai ta tho ba na cho ke e chau thrin na to tiang chuan he un ta hian me pa te chu bia ko kan hian thi to lo chuwa chuwa ko lo thu a choi ta me lo ni la tuna chuan ke mani bia lam product sukha kan don ta ila atha ange nito sakil bitri na nair ku murubi ku do bonti ku uchu kuwa na jatukan na hare sakil murubi ku biar obi te au pang ko ai lo ding ila sakil murubi ku daya kate tinggu pun sakil murubi ku biar obi te adi sarhaw biar obi te kan kim tre pandit Tujuan sarkel komite member ku biar komite member song teh ko ai tinggal boleh sarkel komite member ku tinggu abun bisa dari bawakan ni kan ya saya bisa hal boleh doa soal kan yang saya siang doang contoh misionari zong dia suka minta ini nggak boleh kalau komen sekolah yang setir tu pariat untuk mereka tujuan evangelis tengah dan membuka sekolah jona misionari ku evangelis di Cakung menakwa evangelis pans jona menakwa jotote tero jona menakwa mana kate juga mandir komite member ku dai kate ibu tabut be juga mandir komite member ku juga aku kan komite member te adi sarhaw benar joto juga mandir member ku juga member song joto juga member ku tinggu apun juga member ku joto te tinggu apun adi sarhaw durup tabut be Ditoto Pokharia mandir komite member ku
Pokaria Mandir Committee Member ko Pokaria ni aral ko bangi kan handir bigda ko kani adi sarhau nito to Pokaria Member ko jatote aro te ko pe adi sarhau buruk tamu pe không ấy Todo Buren Mototon Pera Tu Pera Buren Dr. Kero Suala không ấy đầu tiên sẽ là Don't tahu. Halo, Omen. Unia Pera kata to te pun laya. Unia nutundo Reverend Dr. Kenan Long Suala. Unia Baba nutundo kap zona. Ar jono matudo Champai Beng Sang Mizoram. Unia atudo Champai kana. Ora hor nutundo Dr. Ruth Lalwan Pui Gidra tudo Biak Nelakwa Nya Latu Gidra to nito Dr. PhD Parhau kana Aku paberkat PhD Bebe ni katya Ansualom ne ani Unia Parhau Apuren Manatan Pera Parhau do qualification do BA, BD, MPH, PhD Sewa kami thai do 99 kon 2001 Re Bok Professor Kana Ona Talare NDC lecturer kana Baria kami kana Ini itu adi patay kana Unayate NDC college re adi jalur kana biar re adi jalur kana Profesor Semoy re Baria Thai re kami kana lecturer NDC 2003 re kami kata Uni do PhD Parhau kita Bangor UK England re September 2003 2007 Una kate lecturer Uni do England kon ruaro karena lecturer re 2008 kon 2019 kami kata lecturer te NDC Aizodul Trawe onar kate Aibok re Aibok pastor biar re kami kata 2020 kon 2021 re onar kate ni todo unido executive secretary synod executive secretary in charge do synod mission board ako department kana uni ati re ay Aima department kana ona ni do adi jalur kana ona do khatote ni inlaila so pulangkan sri sama kiat kim dan maina kan Kualte abibin Reverend Dr. Kenan Long Suala hi acan cintoi itu kan saya nak kan saya diam oh pengalaman langsung kalau saya belum tekan kontakin saya seorang lah ini kajukan saya tahu pamin hi buka zona ania sampai besang cua ania cuan Dr. Ruth Lalwan Pui hin an pui ni psychiatrist lah tak mai tu nak pencen Mizoram itu tapi nak rimper orang ni juga kereta pui dari mama
fahi pathuman naya abu berhian Bangalore hian international level wa chuan om taka PhD abe me pak physics lam ba ni he ka ya ka thiam thei tak mai ni a chuan Reverend Dr. Kela Long Suala BD MPH PhD ni a bokon pastor piala pro pastorin sang sa kosong kuwa le sa pakadin karakhan athoka chuti chung chuan NDC lecturerin athokboka akaton zak tinani chu chuan lecturerin NDC anuta orde nuwa sami pathetangin sami pathumin kara NDC anuta chuan UK Bangora PhD sirin kalle September sami pathumatanga sami pasaring dara chuan lecturer MDC in le tuwa sami pariya tanga sami pakoy ka chu athon suita chuan chuwa chuan ai po pastor bial bil turin sami somhia MDC chuma sana sami somhi pakatheng athoka tuna hian Synod Executive Secretary Synod Administration chuan alung berde singami ani angchu ani atiani ini misonte mincanga in department sang akuta hian boka uminatang hian athotran ani angkha achan chintlang pui ani ani hi min sirtir tu ani boka ini sapi water sapi so patung ikar ani chu chuan tutung lui min sirtira thiam maya ani na min sirtir ahian ke aya thotang kai zo chu an omanga kini hi min sirtir la chok hiam lo pol hi kan ni dawa apo pui tur hanga to pui phaso lo te kan ni ma zo ka an thiam matuna hian soram mai pon ni lo India ram levela po Old Testament chuan kan chuan ta kan ni to ani chuan bial report lama hian angkal ta ila he kumina kan pastor bial ni khop pui report sul suya kan pek tur ni pui ting he matina santari kan pere thowa pui ting sa ko sobli parian le no bang sali somni vai sa khat thum som parian ni chuan mi pa hi sani somruk pali mai chia sani som sari paria ani hele kan statistic hi le ma update ala de to wangi sang kha thung ka ti hi sang kha sanga chu kan ti to ani lai hi le ma update to ngaya kan baya le ma hi sang kha sanga wel bor kan ni sulai chu chikim chuan in pe ka puna ni chia no wa kan kan ba kan nan chuan hemi tukia pastor pial ahian ko from le PS nanti apchi hi so paria kan omeka chuan ni kum lam khan pastor pial ahol rodla te kan han theda amai ro chu pastor lam te in tai lo na wangin odan ni the ta chi lowa wena hian pastor en pathian in remati chuan kan be seile dio maya nge kan alang kan felowa pathian thu ta sela nge leka insight report kana sarau Adi sarau ni todo tengo kate ekso Anfanabe number pun Syria Siren tayang takun Jimaya Iswar Chai Jima lagi Lil Muni Hasda Mandir Komite Member Usadawaya So Anfanabe Iko kate
Zaima dila nito nungan kan sura tiren jimo ito nungan oye Haleluya onda singane sirwi sanandari Yesuwa gurman bahasa haleman Bapa Isor tinya tindre ando moy sumoy okte tundana kawale nyapa mo lagi na kuntung tele sakanya na Bapa Isor nito ang Isarap Nitodo Ira Silpa Samoy Bun Juya missionary Manotia Joram Ingin Anjom Ketlikabun Tihin Abu Talare Abu Ren Latu Sahib Mizoram ko igi Abu Talare Gerja Nakite Kejarwana Oni babot nito Abu Ren Pastor se koi adi pustaw ti Anjom Kedabun Abu Ali juga mandir do di sarhaw gyale ona yate ona sarhaw nutumte sota jinis उन्हें बड़े पैरा अपने जो सिगरेट उनकिन एम दरिया लगी थे कमिटी मंदिर कमिटी में अलबराव के डाले लतु जिनिस दो बांग करना मैंने खान ना सरहाव लतुम करना खातो ते मिजो बासा ते इलाया ओना लोटा ओना बाबोते हे बइनी kan kansia tangin kan zinga kan executive secretary Reverend Dr. Kila Longzwala Lawit Kom thế đâu mày thì thành phố secretary cái này cái nó ngồi bên trên cái tên là lâu duy thế à cái này chú kia mandir cái lồng em mà cái này buat xây nó tê cái lồng nào thế chú cái pastor cái nó chính kiểm tra cái này sẽ đó cái chú cái xây duy lo mà caution committee hay là lâu cái chú kia caution mill lo siat reng nan thì cái mình nhìn xem thế ha anti sak pe na kan tua chu tu la henin pek na hun kan phang do na ni a lota anti a I chu ai em an mani sandal culture henin apoi mo mema enkima mi khwal cha an nei te ina khwal cha lo don son nan te tui chok nan te lo mang china hemi lota mang yan tu yan lo choma an lo chi bayan lo buka tin in nei ni khwa te me chia te na thuam choma an te nge thil khani ai mani nuna chuanin he aya a serzinga me ang tiang devin thil tel nge ya an ne khani a he baptisma chanti don point lota deunga danian tuite kan han manga ka tiang khan tin la china ken sil po khani thada tuyan da na khami bo po khan lota nia khatianga mi khwalte kan du sak na sang ber kan lan tir ni santhan na mi du sak na sang ber lan tir na man ro ti la ka tiang khan kan soifia toy zongin ka tiang khan kan soifia theo me khami lan na hun toy te kan mang do na kan pastor ko mai local chuak sela chuan kan tu da Reverend Dr. Kila Longzwala ko mai lo chu la sela mi lo don sang mai sela Hey, kan feel secretary hi kan dia kin lai han ni na lo ko be fo ma ro chu ni po hi hadi kan be kan tua yo ahun lu tak sein kan zinga lo tela kan feel secretary po ko mai lo kan sila this is how Chuan kan tu sei tu le baptisma te min chantir turin Reverend Dr. Kila Longzwala kan som don tonga di do baptisma ko atang lagi se katha ko lagi puran manadat pera Dr. Kila Longzwala ko dilaw ya ibena helai inform ka un chotak kan an nei theya toy tihin onde di moj girja na somoy munyam kada ilpe te min lo pe a sirpa ore nyam kida lo tu tan sei masani sakha pathai ma pe kada ibena kan es ronin ko te hi alo mo me me maya toy tu puran yes hey doli kada ne doli sakha na kana achan chu bumina
executive secretary tadi acer chona Sebu ajom ke lika nes bocor koi executive secretary sabukada ehobukadai department from acer zinga mission department di adi perte zinga media sebu media ikatan department le yelda nara media mission department bidang kana mente ini pilih mission pila official atlo pasapper kanne sebu media abu filter hoy joto koi lahare kiriu kamu mana mulai dari acara mission fil boleh dan lo me mang pan nei kani tie me ani adibu bagan dia hoy bu kiriu kamu namanya tema officer na tam takan ne ya officer adibu kami na takua komiti tam takan ne boka se adibu komiti ku na takua unrang an soma sekitar tak terku dilawai kena an soma tam tak kaichu an lo thak thinani se adibu ku dilawai kena onde mo bicycle dari achan chu nan dei lo ka ngani una to huyu kena le somoi baru takua chuti angkara chuan kan feel som na ten mi lo ngai koi mawa aku na bisre amure fil ku dilaw diare hei seterina Wena yang ilung le di tak setin kan feel achuma lo tu kan soile ani atindo fil ditum terhau antor monete sarhau aro kui mai kena tin hei school kan ma ho je te po apula kan lo soya arse school dina jarur bun kena na ho ate pullai sadiga kan ma ho na te min fiat puye me ba aruka jarur bun kena una mai bujawe kan dia tin athil soi lo mo me mai chu ar lei da ni kam adi moj napai ka tha do santal te hi apa ga ye me mani se santha ko adi dulade ko mente khai chua aduni se chin kai raka ko le mente kan sarau san dan na kai di lawin kan ni din duna kan paso na tur te po min ngai to ya se bu me kia abu jibi mo to ba abu din bar se no da chil ka bu rehe se na onde ko chil ka bu rakha no ko na o udis se le da wala chu ti ang kroi tu kan nei hi kan ba nei e me mani unka ni ayuri ina ko na ko adi bu bhagan dia mente tin hei chugia lawin buat sai na po hi alo om de ka dia se bunyela jugia re ka ko sapra ka ni roni sarawan dia tin pokari alam an lawin ko mo ka ar pokhore se pai mo mai ko girja lori ko na tin kan missionary te an sabai no del thei poka ar se bumen ke pure missionary ko no to ko he jaro ba athen tu te mo sai na lo thu kan soi poka ka he jaro ka ku no de na ade sarhau ku juk na kan nai kha khan kan ku soi tu tu hi kan ko na chuan kan ho tu berde zinga mi pathum zinga pakhat ania se bumen ke lika tihi nya pure ayuri se katha le lei no wale bumen ke bu mission board ro wale jato ko asoni huyu ka ta bunai wale tin foreign degree nei ani poka se degree ho ita videsh ko ina ta ya tin ni ching kan nai kha pa khan mizoram kum thalai in zon ko Christian thalai ko la hian leader ani to poka se bumen kya ayuri bumen ke nade do puri puri pura mudia se bunke jawana adu mizoram ko mena KTP bole adu kunara ho gunda mizoram re na adu kunara ho ayuri bole tahe kana in India rampung puya Presbyterian tehi Presbyterian Church of India in kanin huwa se bumen ke mizoram ko do ba gunda bharat disam ra dino vishwasi ina ko Presbyterian mentu ho kana Sudah kan komiti sampai su assembly ni. Apuna kura joto ko ladu ato huyu kana bole assembly ko mena Su PCI assembly acuan kuna yang secretary ani be ani arse ko met dali ke bole kuna bukan assembly huyu kan kuna ro aburen ayuri secretary kan dia bole cuti api kan ko tanaro ni ko sei kan pa nei me ba arse ko met ke kali kan ke aburen ayur he secretary da kana adi bagan ke ko met bole ne ko kuna acuan ko kan pedon ko ma itu do somoy ko imaya baptisma acantir ko kanga baptisma ko tang chuko tu atil ko kanga katha ko ileya chat yana amun mang turing so ko itu doya metro lika to kaya tirbu jumoi kan masaberin in sabain kan Bapa Yesus Kristus ingin sipai kabu kecil jato ko lahare nunde dilo bu he jarwo kan jato ko bi isar baba jitum te johar
với đại hiền bát hiền mít hiền lim tập maya Nawai tingin umen kia isera sonot dinre giờ khăn xuân phi đó cần phòng phong tu thế lệ mình bị quỳ thế này nó in khom là hun cần này lòng cái thế maya umen kia jagan mission filren ayuri ku sewa kami ku sao ke nonai kerja semuanya karena di sahau je với nó cuộc khăn tên lama rồi tu những lũ lom kharo quỳ cái thế maya Nawai tingin mandire upa atang ader program yel kita matodi hagan di sahau musoda khát dia ang in lom ta kha có về lại hiền có về khát tồn na anh ya nungkan sahawan jenis do ye dhartir do laha portom ki kui kena insau de khát dia in lom la ya karin ruwa thil lo om chu Timre atang ada program hidupan re unak semua re nyo modern hidupan te unano van ram kot chua kan ten huna aro kui tu sia min ngai tu tirani seguna semua re nyo modern do hidupan te sirma rasre bolo kadi cil ka doi hui wa met te boleh lali shua le vana mi kiam lim amel tene rogui takin ring tu de chu van ram akom lu kan lani don ni sebumen dia isere padio hor ko do ai en paja hor ko do ungka ke sirma rasre joto adi napai tu bolo atang ada ko bi din do bang chuan khát dia ang kun rogui helaya kan tong khawan nei ke die e mani ada guna ye de nungkan somoi niel kita dalam na program di sahau ibu kita với đại hiền thiếu thị tur quay một mặt máy baptisma sacrament thị tur kan này ya Hindi ko di asol jenis kami huyuang at bumen kia baptisma sakramen kana coba kacuan helaya kita seitu kan iboka akuna chada kate node katha lain kenan guna baptisma sacrament kan di masana ito do baptisma sakramen buhui julahaya kan kusiat tu he baptisma kan chandruala kan kusiat tu teh kan soi masaila se baptisma atau bodi ciku katha bujhau hiwa naku laisali lahaya he ko ve la lo piang song chu sual le ti na boy ania niat ngerti re tengah ku jana makan ungko do do doir ku doa Mase bagian komai na chuan na fa Yesu Krista dan lal bazara aiba airen iskar pon Prabhu Misi hote digi bole min chandam tu rakhi thole zara nge chuan ko abu khatir giri da goilina are giri rode udia jitun do sual ngai dam na le satuan na min pe ani kei ikawan arja juk jion bu nyang gari ukada ole tharau thiam dima kan pian tarin pathian ne dim som na thar kan ne ya जीवी से ते बच्चा मोई के नाम रे समस्या को जुड़ा होगा ना chuin som na thar chu chin chianan baptisma hi asiama आपको ना जुड़ा होगी ते बोले बपतिस्मा बना बना सजो कदा mu thaya chin chianan ni turin adinani आगे तो नित्य निल दलिया के सजो कदा kan laupan he baptisma sacrament hi asiam chualaya atu soite lo mai thamu आपको रे निसर्गा का बपतिस्मा सजो बड़ी है ले तो ना को कथा बु अंजो मा leile wa na thunei na song kan ne na pe kan ni to सिरवा रे से ओद ना राज्य दो इंथे ना chuti chuan kalula nam tinami te zirtira siamula आर चला पे जतो को जीत अबू पे pale kapale tharau tiam dim hinga chuan baptisula आर बाबा हो आर सोनो जीवी युते बपतिस को पे thu ka pek song cheu kom turin zirtiro
ruka katha ji da pe una ko to lei sador ku pe tin ngai tu ke kum koi ko le to khen ko in ne la om se la dia men kita juk mucho tadi ape sawar soger ni taina te baptisma sacrament hiya Krista a kanin pun nate arnia baptisma sakramento ukare prakurbu bidukan atisela suwa ngai dam nate ayat maya te kepunya mekan thara bapian thar nate jiwi se te nawa jonam punya mekan fa ni tu rakom nate iron hidro huyul gi punya satuan nun sang tu rat kole nate a en tira una jaju jion nam dolia una punya juga nemin achin si ali akuna ko do bole ayat kita jamu ila nau pang te chuan heng hi an hret hiam ri lo ba ar hidro ku una ko katha do baku chonam dolia ma se ko ngai ta thulunga mi khutiam ro chung tu te an nia ko do tulura katha aku cita roho una kalal isu ngein kaburen Yesus Masih ho nau pang te te kan na an kal tirula narsu kati hidro ko do inte hei chum kumpe alope laga kuang pathian ram che hetiam ni te ta anisia ataka sirmara do nungku dekana kan dia chuti chuan nau pang te hian ungkalika hidro ko ho Pamay na tulunga rin na mi, rin na chunte, ne machin siya na baptisma ngay chu, ansan ho lean rodo, ani. ungkalika hidro ko dan ho kana boleh una nawa diom sebumen kia baptisma hata Itong traya mo, dilabu koya olang pa kan pathian, daya mayatem keringkan sesmaren serba engkim iteile Israel ho ventu, Jatolikani Israel kuren menjadi kena nang kan te chu ay bukta tangi ni suai chuaka, amren baca jo kita bisa kita buke kuah an ne na tu itung ta, upur hai kata pun kita tu na lampa ini te chunga sa nai na, ani do amren upur hai yang cuy Hemi te baptisma ilo chana lo tu te hi lo pomla anu ku baptisma ko hata lagi untuk apnar ku me komai na tu ma yang sual baka chan suwa an ni na le daya ke kuah jiwi cau yul kita ho satuan na an chan thei nam lo lo mang che jaju jiwa punya beri yang ho borok lalpa Yesus Kristus ingin kendi bace Yesus Masih tungtele boy kita amin guna cuan baptisma sangtu te itu do baptisma sela atan hukum dukua Kongkai sakna pun hang turin ku Samuel Hansa dia pastor dia chairman itu do nawa baptisma tangke hukum lagi koi sohon lagi te pure juga pastor chairman Samuel Hansa ku dilawai kita lagu boya sanam dari serman baba le sakhawa mekana baba tihi adi raske kenale baba tihi noi amren guti aleren manotam pria luar here hai seterla ar noi salat tihi le kecek kante adi raske kena ar baba so tihi none padia huding gidra unia tite Prabhu baptisma kuina baba gidra kel huding kia merkhan ega tapat ikrar katha go akalika baba isor ega tapat ku am sikhaku a nuku gidra do ama mo chore ayutari ku lagi unku goro ku me a ku gidra ho tayom din re ama moja kemire lar salat lagi ame or kuat koi dale jisu itu
với này hiang và hiang thủ soi kan tung chu thì hi noi Israel katha vai seprau kan na do cái ini ho hi Krista rong bol tu wa le abu ko do Israel sewa kami ar và hiang thủ kan bol tu wa mi bin ngai ro se una katha ukuku abu di to bu buchema và hiang lim hun khatami siaranga Israel katha mita jaga ko bu padhawa Korin mi tene na ti ko bola le khathon pakhat na bungli chang khat le chang hi tu hi lo chia go Korinto lagi Paul Apostle pahil chithi 14:2 pathian thui lo ngai thamu Israel katha bu majoma ke ni ho hi Krista rong o tu wa le pathian tu en ko tu wa mi bin ngai lo se te ta hian en ko tu chu mirin om ni angai bo ani Paul don muka dika kun bujhau dema marsal ren butiku isor ka kurin dika ado nungka sala lohopun pojong kana jemon potio reku nyamo niebul patkarau isare gorbulma helai tu hi kan shabiau to mai thaya senondela isra katha ko bujhau ba dia với lại hiam kan ngai tu na an seng kar le ila se tihin nawate porabu udis gundon nyama amas sabera kanim zo tu chu joto koi lahare pulis sangai din kana ke ni ho hi bi den em ange min ngai le ti hi ni se bumen kia ita horchil ka abu ku bujhawe na bole ke mani kanim sian na ma chuwa rong mo tu ko kan ni mai thei se apnar bujho ika ni sewa kami hor kana bu ko san a mi chamkai tak le shrim thalai chuai tu te ko kan ni mai thei mandir re asor ayur ku se node ku adi moj napai sewa kami hor kana bu ni ko ran le che chuai tu le a ke mani ti na ma chuwa rong bol na sabiau ko in kan ni ngai ni mai thei se gogo juna ayur ku kana bu se adi ma sewa kami na bu se bujho da amaro chu vai na hian koi mo mer chu eka tihin joto koi asola do mi te nen tin nge min ngai ve ti hin sebumen kia ita horchil ka abu ku yele kuna bujho e kuna bole pathian thuru en kol tu le rong bol tu anga hian mi min ngai ane se isar sewa kami hor se bujho hor unka hor yele kuna seba heta pathian thuru ati hi lali su Krista chan dam na chan chin soi na nia sebumen kia isara katha bujho una bumen kia jisu masih katha tu kana bole chu lali su chan dam na chan chin khovel ta thuru chu kol tu min min ngai ane le sebumen kia unka asol jenis abute hina ha jisu masih katha ku bole ani Christian university avan fel lo ve veo te min ti ngem le men kia kusi nui do isui kana ekha di bari hor kan kia bole nui do pastor university dil dik lo te pot ti ve thau mai min lo ti ngem le suni de pastor kana galat chis mai kami kia men te bole ko ran shoi tu ni si ko ran mei choi tu ni si thalai la ma ko rong bol ve si ma se anun le lam chu thalo le mai de min lo ti re ka ngem le se unare men kia nui do gogo jona ayuri kana pura kudiren ayuri kana ekha aya जीवी से उपाय ताहेन का उनमा अति बड़ी तरीका से इससे निकल में बड़ी ताहेन कर मेंते ये बिना दे जो ना जाई तु बिया खिला मासे से गिरजे उना तो अति मोर नपाई की सिरिन बढ़ाया ना थोला मुना जो अथत से ले सीधे लो दिया गेमले
si kami itu adi alsi hor kana ni boleh. Hei korin kuah ring tu depo di Sebumen kia korin nature visuasi kohon. ale lama chuan an tharau mi maya Sebi nak tu bumen kia adi jiuman hor kana boleh. korin bungso pathuma khan Korin dos atinga tirko kolan mishing trong tele ban tirko trong tein thu soi mai la sebenarnya mana kata boleh. Sirma kuah se manua kuah bahasa tu hor le boleh. mangai na kana isi lo chuan da ri mai modar ben the ri mai mo kalau ni yang ya Dulur bagian kata boleh kali na thayu sadi kali kana boleh. Una kuka do. in thu fil theina nei kuru song fian na song nei vek mai la Sejotowa bujhawan kata hina robo. lang son theina khop ya rin na fam kim nei mai la Anukan ko dia hina nya boleh guru ho kita idi dali robo. in mire thei chong lang sum zong pe vek mai la Seinya tuan dolat ko joto renge the em gidi robo. mangai na kana isi lo chua Ekor dulur ka te tim khai ko. ki lom se lo nei lo mai ni Aku nak dulur chi ho bang piwai. Me na kata boleh ko sera kata do. Hei korin kuarin tu te hit khatia khani le lama chuan an tharau mi man fel mel ma Sebumen dia korin aturan ungkan kana ku boleh. Mi sa tu punya ko boleh ati isar siwa kamil ka punya lo ba. korin thon khat bunga chang khata khan Sebumen dia korin 5 hadi so kali ka boleh. in sila in ngai na om ti thu thang bel chia mani Se ape ku tala ke. Badia hui kana boleh una bujhe kana. chutiam in ngai chu sentel te jinga ko om ngai leilo Se ungkan badi jenis tu boleh kita jaru the ho bang hui kana. in singa mi pakhatin apa lu pui alai kha Se men kata boleh kita saat itu babla kana boleh. le lama chuan an tharau mi ma thil pe te kon pe tha atlo mo mani Semi nak kata tu punya lo kana boleh ati isar sewa or boleh. rin na te pon nei thae mangina lamani Ang visual ko adi punya lo kana. ma se le lama chuan an nun kha lo drop ruwe mai ni Ang mi nak kata tu boleh aku jiwan tu boleh adi badmas ku kami dah boleh. khatiam mi te ka Ungkal ni kata boleh. Krista rong bol tu le pathian thuru ken kol tu chan ni thei lawani Sebumen kia isra kata bujhe jong or. Se isar sewa or tu kata tu baku hui doni. irko kolan Krista rong bol tu le pathian thuru ken kol tu te nuna om tu rasoi thil pakhata oma Sebe unar men kia boleh Paulus boleh men kata boleh kori kuthai lagi ni boleh kita kata boleh. korin thon kapung li chang nia khan Se korin 2 hadi re heta yan en kol tu chu mirin om nia ngai pokani Aku unar men kata boleh sewa kami or tu kita pedio or tu kata boleh. heta yan rin om nei hi pathian thuru ken kol tu kan ni na poimo pertilan na chuni Sebumen kia boleh kita pedio or ni kita boleh ayah jiwit aja tu ho asal jenis view kana. rinom na hi chithang thamina soi theya Sebumen kia pedio or hong boleh gari kia. pakhat na sap tronga soi dan chuan honesty an tiani Sebu ajok kia lika boleh kita pedio or hong kita angrezi bahasa tu honest ku men ka boleh. chumi om sia chu dot soi du mia lo te Aku nak macam tu view kana boleh koi tere bakul boleh. di taka thil ti tum thlat la te Sahih dahar tu celakan unggu boleh. hiang rim le zaom taka thil ti du thlat la te Semua nampak itu kami hentan ku boleh. chu tiang mi chu miri nom tian ni Aku kan baru tu mena boleh kete or jiwi or boleh. dot soi jing lo thil di tak athathayang bera ti thlat thin te hi miri nom chu ani Sebenarnya dia koi tere ku bakul mau sempat tu tangan unggu tu men kami kam kete pedio or boleh.
Kristarong bol tu le patian turu ken bol tu kan ni don chuan don soi lo tu rani se sewa kami hor ayur kuli kita boleh ede le do bang kita hildi takin mi mu lo lai po in kan ti sel tu rani se kita hor baku nye le guna ek sahi likat bu chala awale tin rinom na soi dang nang le chu unara aku mena bidang badio hor cinta dan kena sa from chuan trustworthiness antia se bu ajom ke lika bale angreba sendo huyu kena trustworthiness ku mena bale chumi na sayom sia chu una matlab to huyu kena rin tla rin ngam soilani una matlab to huyu kena ni to badio doliya una kena bale ani chuan ani kuda thil ti tur kan da chuan feo takin aron ti mayam kan tiam chi kha mulai dari apa yang jimo wai khai ko le nu to adi moi na pate kami dari ya unka kana bale ika badio jom bale ani chuan poisa kol chuan feo takin avong kan tiam chi kha se men ke ru puisa jimo ro le adi moi na pate to ho ba dia ei lom ti ro kan ti pon thak takin na kha ati zo mayam se ni ku kami jimo wai ro le moi na pate to la le kami dia chu tiang mi chu lali suan rombol tu wati te chuni akunkan bor ke bole abore isar bale men da bole kami se ba hor de men ko bole an mo purna ko shani na pe ka pia tha takati thin te kha meri nom chu anni se aku cita ro ka kami bada kan jimo ku kan una moi na pai ku cikai kan una kan dia so ka bole chu tiang mi te chu hoina hian kan ni em ti ke mani kan so hoi mo ni unka bor kala ku se bam ti hin kuli juna ha apna ri ani na tin chuan ati chele e ma ta na ti thalawang an tiang chi kan ni em se nu jimo ai ka tu to moi to bai kami ya unkan bor kana ku chi ne ani kuta kan da chuan en ki maron fel le khap ma yang nan ti se nu te ku jimo le ka tu to joto bor ati mo ti joto ke kami se ta dia ko le chu tiang mi chu ni tu rin kan rin ru kan in buat sai hoi mo unkan bor ku yu le ke bole mone te mo sapra tina dang le chuan sa promari nom na soi dan le pakhat chu ni kan ko angre bahasa do unka ku bela ro nun sakha mignet integrity andi sa from chuan se angre si bahasa do kumena integrity chu chuan in an nun kha a hing ve mai lo ba a get thai e mani arse bumet kia unkan ko bole kete ku ta hena bole jaha se ho babu hamte late ya hil dikle tha hachu khoi nuna ko an ti sel maya se sahi kata ku yer khai do bole una jidi zubu ro ro du kia hil diklo le thalo chu khoya ma mi mulo lai ko dan ti du ngai lo mani से बड़ी जिनिस को तहन कर दो बोले अपना उतर को तहन करो बड़ी जिनिस दो बकू जोटे लाओ का को बना बोले an nun kha get thai e ma आर्गुमेंट क्या उनका जीवी दो बोले अड़ी केटे किताब को बोले biarina thudi ka soi chuan bazar ko thudi ka soi मंदिर रे उना कथा मोच कथा की लय लिखा बोले उनका कथा के बोले बाजार से रोई लय या बोले Christian te pula thudi ati thin en thudi ka soi thin chuan sa ko dang le tu te zinga ko thudi an pui thi से नोंडे उना को कथा लय लिखा बोले उनका धराती की तहेना अनविश्वासी थे हो से इटा धोरो थे हो बोले tu man mudon lo ma sela athil dia ganti takina ti zel thi को कोई हो बकू निले हो बोले उका मोच निले का से सही मिले का उना दो बोले कमी है chu tiang chuan in ti na kha anuna kha in net takin a hong se la ni उनका तरह तो कुमेन क्या बोले सही चीज तो आया मोने रे रेबेट को बात ना rom ko akwan tun hain pe tar thia tak Michelangelo an ni ke ma से कुमेन क्या रोम अटूरे माइकल एंजेलो अडी पेंटिंग बना बढ़ाया बोले बेटा के नाम का लिखना khove la biak in lian per St. Peter's Church an dia kwan
sebumen kira sepekerja sejuta koi girja ladu girja kenapa? Michelangelo hian painting robui tak anu ciani. Aku nak thoi boleh Michelangelo tu boleh adi mot painting boleh tomo kerana. Hetia sinmi den hamela haden rigo pensini kata hian painting moye mai kamu turau mani. Sebumen kya una aku celawan aku ye ka cinta se boleh adi mot jenis tu bana do ho kerana boleh. Hetia na painting na tilai kha Chang chuan heti zom hianin nile na anha te thongai thinani sebumen ke dika boleh tinggal unai kami ada se oleh the mi nakate koyo kita buta dile koyo ka kan dia ol jute the boleh unka karate banao kada ama tan pui tu khanin khalai te khachu tu manan muchong lo ti khan siap mai ro ati thina se una thoi ro to koi mo bapunya dah unka tu mitai kan dia ai sao te kami ho to boleh masih mai kelan jelo chuan tu man budon lo masela kei man ka budon lo ati khatan Ayo ni kau yang tak boleh. Kita orang nak ganti jenis baku nyam orang boleh. Ini orang yang nyam itu kita nak galat dia yang tak boleh. Unai ni saya. Cuba cuan kita di kalau le kalau tu man budon lo masela ni kita cuan atha kan di sel kita ni. Aku ni orang nak dia boleh. Sahih orang tu pun mena boleh. Kita orang baku nyeleng kan orang boleh. Nia jenis tu boleh. Galat dia se sahih kan aku mena boleh. Una kan boleh. Kita orang tu boleh. Cuba cuan banyak pohian kan rilua herin nom nahi kan nom bem tim sohai. Una aku kata di abu kulit cuma boleh. Abu ke ungkan mina se pun boleh. Hoi muna o patian dua jangan kil digle cha yang limju nun puizel turania. Sejahat lika ke boleh sahih dahar kan khai tu boleh. Una athar te abu ho cala jarur kena. Athalo le diglo chu tidu vemia lo turani. Sebadiya jenis ko abu ko boleh babu jikaya. Cucu Krista rombong tu le patian turu enkol tu de ni na turani. Sebumen kia boleh isar sewa kami ku se ayur ku se bachau ku wa kanam na boleh. Ina dang le chuan Arbi dang redo rinom na om sia dang le chu kedai boleh badiyo ci hui na mi dang tu boleh ya. sa trong chuan loyalty andia. Se angresi bahasa tu loyalty ku mena. Chu tiang ni chu Ungkan ku tu mani thu tiama ding het tri soinani. ungkan ku tu ku minta ku boleh ayat kathare tinggu kedai ikan ungkan ku boleh. Anin pek na de het takin anding klap tri nani. Uka kathai lei ke unar tu tinggu kia boleh. Abi takin patian le akau sanayan kil dang zong ain rinom na an petri nani. Ungkan ku tu boleh isar sewa kami thai boleh butawa aku emo kana boleh orang mandir kita. Kau sanayan kau san hatla ang don chuan all lama football in Thailand tur te ko masela kau san hatla handa koi mosok tri. Ungkan hor tu boleh mandir re mane saram da hui kan ho boleh ita jaga khilar ku football ko ho saram da ku tu hoye boleh asal tu boleh. Setiap cuan ini kita dang song pol dang NGO tele political party ate po telo maila. Sebumen kita ada organisation sebumen kita jangan ramo jadi ku misal kan ramo boleh. Chung song ai chen ko shan hinai koi mo tu. Aku nabu koi tu boleh mandir kan tu koi asal ru tu hoye boleh. Kau shan ini heta program mana cuan mundang program dang om mase kau shan program hamai koi mo sok tu rani. Kita kaya jadi jangan program ku cala kena. Aiko mandir na program boleh soros ku tu hoye asal ku tu hoye. Jawang cuan pendia hian cu tiangan rinom na cu kan nun hianin akem cuak tu rani ya. Aku kan badiau jenis boleh abu jiwi koi nyel yang jarur kena boleh. Pendia hian helai lokal kom kau shan mi pui tehi. Artihin mana bu hei carokan mandir yang baru. Hindu le sabotang bedu desinga. Sebumen dia ita je Hindu ku talare ita sewa kor ku talare.
Lalu Yesus Kristus janji tra cien tu rapat yang ruat ini. Sebelum ke Isar bacau orang nak pun orang kudo boleh mereka. Cuang rinom nakoma Hindu te Muslim te ayanin kan cabik turan ya. Sebelum ke Hindu ko se Musliman unku kau boleh Abu tu boleh arte pun ni nak cuak boleh. Kan dengan kami yang di ten lalu Islam bel anu teidonan ni. Se Abu ko jiwi kau boleh jemot Isar ko baku ni yang boleh. Ekobel kan cina big takin jarkana yang lalu Yesus Kristus janji tra cien turah ruat tekan ni. Sebelum ke Abu tu jangan itu dia boleh bintang marshal. Ayah bagi sumat pasna orang nak boleh mereka tu boleh. Janji tra fil kan yang dua soi ringot yang ni loh. Se bagi sumat boleh ni kan kali kata ni lagi doang kena. Kan yang ju janji tra ju apuang cua keren turan ni. Se Abu jiwi ko na kata undu sudah sebab boleh. Isar wa kata ko. Kristian te tian ni cuan atang anti sel turan ni. Jemon kita hulu ko boleh. Isai ko men ke kaya boleh. Muat ki huyu jemon ko lay dari apa boleh. Kristian te tu soya ni cuan ati kang ti kah akhir dam turan ni. Sebumen ke boleh isai hulu ko lay dikai ko yer tu dikai sahih ki huyu men te. Kristian te cucu tiap cuan in rinom nakoma yang mi in min khir dam tu cu mi bi min yang lembi kangin min muturan ni. Jemon kita hulu ko boleh Abu isai tu ko nyel pun boleh sunut ki aku men te ar sahih ki aku men te boleh. Kanuna yang tiap cuan lalu Yesus Kristus lepo rantang ni tin kanin betharama. मंदिर की थे ईश्वर की थे नवाते ईश्वर के वो जिम्मे दिया Janjin thashil hi helaya missionary te pastor te pro pastor te na chau tur poni bi go ba. सेबुमेन के लिए भगी सुमाल का कसना कथा पसना लगी दो अब उरे मिशनरी को पास्टर लगी को उनको लगी मगर तो बात करना लगी बोले Tirko bola chuan ke ni ho hi Krista rong bol tu wale. अरे मेन कदा बोले पोलुस तो बोले आबू को तो बोले भगी सुमाल पसना Pathian turugen ko tu wa min min ngai o se atien. अपना रे मेन कदा बोले आया भगी सुमाल नियल लगी थे पसना लगी और करना बुमेन थे Missionary te chau nilovin खाली मिशनरी मतलब दबा kan savai hian से अबू जतो हो ke ni ho hi अबू को तो Pathian janjin tha hil tura ruat te kan ni. से बुमेन के ईश्वर बचाओ और करना बोले भगी सुमाल ले लगी थे Thu chu tam ta kan la se lo ni mai the. जनी कथा को उन्हें बबू बढ़ाया Mase kan nun mang yang chu janjin tha chu kan puang chu yani. एक अबू जीवी होते थे उन्हें कथा को सुधर दलिया Helaya ring lo tam tak mi te zinga in homa. नोडे बुमेन के अडी मा अविश्वासी हिना को उनको तला हिना पुना Heng zinga ia lali Yesus Kristus lut na le aro puina mi te nang ma ni nu na trangin an muturane. और सब बुमेन के बोले अविश्वासी होर जमन को नियल दलिया अबुआ जीवन जी का को चलावे का रहन सहन पर बोले इसे होर का नहीं मेनते बोले Setiap cuan in ring nom na hi kan nu na hian kan hong turane ya. उन्हें के किताब केडे जीवी तो बोले अबू जीवन रबू रेबे तो कोई जरूर ना बोले Lali suang e po kan ring nom na hi angai poi mo e ma. और यीशु मसीह हो दिया केडे मने जीवी तो बोले अडिया सोलाई मेने का थे Lem te chunga ring nom chutam tak chunga po ring nom tring atiani. थोड़ा चिदा तो हो बोले केटे ये तेन खाए भगी तेन खाए तो बोले आयमा को तला बोले अडी मोच न पाए को नहीं बोले Ceng khat chunga ring nom chu ceng noi khat kol tur pon nirin ta kania. और से में क्या मी टका हो मोते निय दलिया खाए हो 1000 टका हो बोले मोते निय दलिया हो kan बोले Ceng khat le ceng hi le chunga po ring nom lo chu ceng tam tak kol tur kai jon nirin ta lo kan. मी 12 टका हो बाइयल सहाव लिखाई तो बोले आयमा पैसा तो बोले बाइयल दलिया बोले Mo purna ho te ko thanin min pe te po that ta ka kan ti hian kan ring nom na lam tir na ni.
मंदिर से कोई भी बार सेवा कमी पुण्य में कर दिए को मोट दबाई तो को ये ल चुया उना हुकुमें के लिए तो बोले सही से करना है हार करना है lau davida ko kha athei ro lai chuan beram ven tu mayania से दाऊद राजा हमको बढ़ाए गया बोले जीवन पढ़ाए धनगढ़ी तो भीड़ी भी बढ़ाए गया बोले berama ven lai khan sahabam pui de an local trina ma se rinom takila beram te kha ven him trina ni एक उना ओते रहो बोले वीर जलवा को हिजू कर थे बोले भीड़ी जोड़ रही थे एक दाऊद राजा तो बोले नीरे कुथे आए हिफाजत के कुथे बोले उनको तो बोले sahabam pui te kha tiang ne na lo beile trina beram te ven him trina ni जंगली जलवा को हिजू रहो बोले ठीना तो इलाका है कुथे आ अरे लड़ाई बड़ो करते हैं बोले ma se pathia nin kha ka alo chin chia ringa उना को कथा दो ईश्वर बाबा जतोय दिशा तो हो करा Israel ram rupui takalal rupui bera pathia ni choi santa ni उना को देखिए उम्मीद डरे आवले ईश्वर बादो बीटा इस्राएल दिसे राजा ही बनाओ की दिया में कहो jodiam chuan joseph luna te po khan kan huwa और उनका धरा दे जिसको रोहो आया धनीर को बुदड़िया joseph kha apu potifar nupui khan mipat meichia taman sual puya soma से उम्मीद क्या जसुआ हो आए रेन हड़ा रेन कबूते या बोले बिता देते बोले दिला itu तो कोई हो बोलू कुआ रियो में दिया बोले ma se joseph na chan na chu एक ना समय रे जसुआ ची लगाई में किदा endin ne hesoliam tak hitin और नियम को गलत चीज तो बोले चीज लगाई जोटे दलिया pathian chuma til ka ti sual thian ईश्वर चिता का चीज लगाई गलती दलिया में थे chumio wang chuan zela to tin an puwa zela an tan tirani आप उन्हें कखान दिगी बोले जेल रुपु तो बोले दिया ma se pathian ni thei hil chuang lo आई को ईश्वर तो दिशा ही दिखाते क्या बोले adu huna chuan pathian ni choi moya ईश्वर दिन रहे में किधर उम्र तो आप रखा किधर उन्हें तो ही कोई ai buktaram ro pui taka khunai tu sam berte zinga lan kai nom le ईश्वर दिशा रुपु में किया बोले जब तो कोई असोल पत्र या कोई दुरुक दड़ी होता बोले le te chumari nom taka thil kan ti hian और वो में के निकाल कटी जिनिस रमीटा सभा मोले को कमी निकाल बोले tam tak chunga mo purtla kan lo ni जब तो कोई चिता प्रभु कहे बोले वो सभा को कमी दड़ी है chuang chuan hoilia hian और उन्हें दिए तिही नंदे krista rom bol tu ale ईश्वर सेवा कमी रे pathian thuru gen kol tu tak kan ni don chuan ईश्वर कथा उपजों दोहजों रूप मिला खाई दो kan na hian rin nom na awam turania अबुआ जीवन रे बोले मिटा केटाई सफा मने जरूर कना pathian chuma kan rin nomanga ईश्वर चिता रे मिटा वर्षा ते जरूर कना ko santan kan rin nomanga और उनका की मंदिर चिता रे मिटा वर्षा जरूर kan si puite tan kan rin nomanga और से अबु इना अबु उंगुल के मिटा केटाई सफा jadi chuan mi den kan nu na tangin la iswa krista chan chin tha hi allo otton ani उनका लिखा वो में किया बोले इटा और बोले अबुआ जीवित पे बोले अबुआ जीवन पे बोले ईश्वर मेल हापुनियन नाम करेगा chan chin thapuam tu kan ni thei veka से ईश्वर कथा भगी सुमत दे को कुई दड़िया nau pangte te ko in nun dik kan nei chuan और कटी कटी इधर हो सही डहार को चला खाए iswa krista nei tu kan ni ti min lo fedon ani और बुद्ध दड़िया बोले मुझता को तो यीशु मसीह नाय बोले दया नाम में chudiam ni tu chuan krista rong bo tu pathian thuru gen kol tu mi min nai ko se ti hi kan rin roi hong rengangu और कल कुमेन क्या बोले ईश्वर सेवा कबीर हो से ईश्वर कथा बुझो जो और अब जो तो जो और को बुझो मा atu kan soitelam pan kan zata malin sonsa उसका ईश्वर कथा को बोले के ईश्वर बारे तो कोई और बोलना kan chairman sila तो बुआ चेयरमैन के लिए रबु जिमो रोड दा Utsa, quay một tấc cần gai thả
lo om leni Di asal jenis kata pun jam tidak di sarkau. itu do bun bucet dia as tining ka naksatan do 2317 taka kana siring number 217 एक दो एक सात 217 नंबर हरियापुर सिरिंगा मना तयम बोनन कोई लगी प्रेमेंट दफ्तर के लोग जुवाला उनदलवया ला नंबर जनीले सो मसरीना रक्साना हेबी कल सरसोतिया पैदा किमा सोमना कलिंग कोमते इंट्री टूरिंग kan फिर तो प्रेमेंट दफ्तर के लोग जुवाला dan soal di silang info barang yang salah siang lagi sampai depan foto ya เยี่ยมกันป้าว่ามันมีทำไมนักโรคคุยเลยถ้าเราเยี่ยมริมอมคุยนะอดีตสักนั่นเลยใครช่วยนะดูตัดสินอินจานเฮลาเยี่ยมดูนั่นเลยคุณคุยลงเจอเซอาเมนFilm, Film,